Padiri watubwiye ntangiriro z'iki gitaramo yabigarutseho yuko iki gitaramo gifite intego nyabutatu. Mbere na mbere turimo gusoza urugendo rw'iyumvire y'impurirane tumazemo umwaka, hanyuma bwa kabiri tukaba turimo kwifurizanya Noheli nziza, ariko kugira gatatu ni n'umwanya mwiza kujya guha imbaraga muzika muri uyu murwa wa Kabgayi, kugira ngo Kabgayi bare kuko ari isura nyayo ya muzika ikwiye. Ibi tubiterwa rero n'uko iyo dusomye amateka ubona ko muzika gatolika ya gihanga, imwe tuvuga ngo ni mvaburayi, yagiye itemba mu mpande enye z'igihugu cyacu ipfupfunutse mu isoko yari iherereye muri uyu murwa dukunda wa Kabgayi. Ikaba rero iyo soko yari yaratunganyijwe mbere na mbere n'abapadiri b'abamisiyoneri ba Afurika batuzaniye ya nkuru nziza turimo guhimbariza yubile y'imyaka 125 tugezeho. Muri abo bamisiyoneri w'ikubitiro akaba ari Musenyeri Jean Joseph Hiriti. Reka aba ari we nibandaho gato mu bamisiyoneri benshi dukesha kuba Kabgayi yarabaye umurwa mukuru wa muzika mu ntangiriro za Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Duhereye mu 1900, nyuma y'uko aragijwe guhagararira Papa muri Vikariyati ya Nyanza, u Rwanda rwabiherereyemo rwari mu 1897, Musenyeri Hiriti mu migambi ye yahoraga ashishikariza abapadiri yari ashinzwe ibijyanye no kwigisha abakristo kuririmba muri liturji. Aho amariye gushinga seminari nto n'inkuru, yazishinze abapadiri bahugukiwe n'ibijyanye na muzika kugira ngo muzika izabe imwe mu ntwaro y'ibanze umupadiri azifashisha mu kurangiza ubutumwa bwe neza. Muri iyo seminari ntoya yashinze i Kabgayi, akaba ibyo yarabishinze Brike na Rorade Primos. Musenyeri Hiriti kandi akaba yarakora uko ashoboye kose ngashaka inanga zihagije abo baseminari biga muzika. Yihutiye kandi gutegura igitabo cy'umukristo kigizwe n'igice kinini kirimo indirimbo zo mu Kinyarwanda bakoreshaga no muri za misa bitaga iminsi mikuru ikomeye. Ibyo bikaba byarafashije abanyarwanda benshi kwibona muri liturujia no kugira uruhare rufatika muri liturujia. Aho amariye kujya mu gihugu cy'izabukuru, yagiye kuruhukira mu seminari nkuru i Kabgayi, akaba ubwo yarigishaga abaseminari muzika, akabigisha gucuranga no kuririmba kugeza igihe yitabiye Imana. Muri icyo kiruhuko yagize uruhare runini mu kwiga muzika muri iyo seminari. Nyiricyubahiro Musenyeri Hiriti yari umucuranzi kabuhariwe. Mu bukambwe bwe yabonye rero umwanya mwiza wo kwigisha abaseminari bari bari kumwe muzika. Mu bo yigishije gucuranga harimo nk'uwitwa Padiri Ludovico Ntamazeze, ndimo kuvuga amazina wenda hari abasanga amazina basanzwe bayazi, hakaba Bwana Maximiliane Niyonzima w'i Kabgayi, nabo bagiye babyigisha abandi. Mu iseminari ntoya iyo uhageze uyu munsi uhasanga inanga Musenyeri yacurangaga n'ubwo bikuze uburyo itakoreshwa. Abandi babonye umwanya wo gutindaho bagize uruhare muri muzika cyane cyane i Kabgayi twavuga nka Musenyeri Leopold Classe, Padiri Bourget Justin, Padiri Simon Cornel, Padiri Alexandre Arno, Padiri Butiri. Uyu Butiri akaba azwi cyane kuri gusosiye agatabo ka Zaburi kanamwitiriwe, tutibagiwe ko ari nawe dukesha za Pericantolesi mu Rwanda. Undi navuga ni Padiri Antoni Van Fashede
na fanfari y'i Kabgayi. Uyu akaba yarashinzwe igihe kinini fanfari y'iyi seminari y'i Kabgayi, seminari nto ya Kabgayi. Iyo fanfari ikaba yaravutse mu 1928. Tukaba rero twavuga ko mu gihugu cy'u Rwanda ariho umusozi wa Kabgayi, ariho umuziki wa fanfari waboneye izuba. Akaba rero uyu nguyu ari we wari wibereye umuyobozi, nubwo iyi fanfari yaje gusa nk'aho ihagaze bitewe n'amateka atandukanye mu 1953. Simbonye rero umwanya uhagije ngo ngumye mbirondore bose bave muzi, ngo mvuge abapadiri b'Abanyarwanda baje kuba ibirangire muri muzika bikomotse kuri abo misiyoneri, ariko sinabura gukomoza kuri Padiri Alfred Sebakiga, Padiri Eustache Byusa, Padiri Mathias Gahinda. Baba Abanyakabgayi, baba abatari Kabgayi, aba bose isoko iyo ukurikiranye bisanga kuri Musenyeri Joseph Wiriti hano i Kabgayi. Sinareka kandi gusengura intekerezo zanyu cyane cyane abavuba nko kuri Rugamba Cyprien, kuko n'uyu munsi tukimuvuga. Iyamuremye Soruve n'uyu munsi turacyamuvuga, ndetse we na benshi banahuye nabo. Aba akaba ari abaseminari barerewe hano i Kabgayi bakahakura muzika. Muri make rero uyu murwa wa Kabgayi tuwukomoraho muzika yagiye ikwirakwira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tugumye rero kugira igitaramo cyiza, kandi tugumye kuryoherwa na muzika y'iki gitaramo, tunazirikana iyi Kabgayi yacu, umuziki tuyikeshe. Murakoze.